Salamat o lokay ko tempo manele tamuto ko GMM yang studio 2. Ito ni bahasa limang obrigada hamuto ko solution be. Jangan pernah kau ragukan kesetiaanku padamu, walau sikapku hanyalah biasa saja. Memang begitu sikap pribadiku. Jangan pernah kau sangsikan ketulusan hati ini, walau tak pernah aku berkata sayang, namun semua cintaku untukmu. Itu tentu 5 helete. Muito kami ba pero may musika ho banda solution. Tahu tu beli ko basa lima makastang. Obrigada.